Lakinhon bayalam da Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Shembor Langrinja hagasni balang kelai kendu yo usimbut Menteri Rangba bakmi ya katanat District Council Affairs ba Preston Tinsong benkerpat ba untuk larlem hak ben plat no mardor ya kabaha khajna Shaka Council UCEM lakinno bakaladan ka jingpen slam nagalyang jong ka sarkar jela ben plat ya kabaha khajna Shaka KHADC Padlah Kiweki Autonomous District Council kila debban yo ya kabha alajang. Nagaryang UCEM ula IT ru ya ka dorkas ha usimbut Menteri Rangba menpinsngau ya ka jingdan kampisa jong ka council. Habakran hadin ka jing ya kendu badu menteri UCEM ula pentip baka KHADC kampat yo setia ya kabha na ka sarkar pad binrap kila ya kren ya kabha baka KHADC ka dei ban yo. Khamtam hadin bayoi baki Kiweki ADC kila deb yo. Haga juga por UCEM mulai thuru baka council kala pancing kershan pisa haga bayadai bat kejing le research lani wat bnia shaphang gajai bin rio khasi matagas ngina kalyanga jongi nak dis council mangarkat bi em in charge jonga finance ngina wani kendo yo deputy CM badi pai ya ka DCE department ha kajingwan kajongi kalong wani kren kato atli kimat ka ba ka council ke ya kendo pakoi depan kamat ka de lor ka kebah ka baka KCTC ka de panyo namar ba ngilai Kiweki council kila dapat karena ka DCE department ka dapat pelaj bat ka hadu mentahi nak kalian ke KCTC kim shimla pelaj tau wilayah ibut din hi da ka shitin hadu di kini benai ka peladap dan ring kim shimla hadu mentahi kim shimla yo ai tetah ada ba ina so dongkam ban ni kenduk marhamat yo deputy CM ban penpau ya ke ka bangi dai ban yo tadi kamat ka bangi wanya kenduk pat kawai rungi keren ro ka di bat ka research ka ba kom ka council hi ka di ka ba ka jongka ka dongkam ban praban ban wat banyak susu ke julan jaman jungi kom ka jat mere keren ro yo deputy CM ya kene kamat ba kom ka council hi dongkam ka jingkershan ka state government ka ba di kom no bangin nang la su ban wat banyak lagi julang jaman juga jat mere ko jungi ka research ka jongka ka kom ka benta jongka council nak kadang bangin la ban sotho ya ka pateng ka ba ladap ya ka benta ba kom tar tadi ka bangi ya keren deputy CM naga liang i deputy CM imshimla ya thok ekada andai la shubtha yo officer yung ibdan la to ka jaka ba kin pet banya ke ka bagi ban le kloi na ka benta ka chongki tadi ka bang tai ka ka bang